Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke Khasi Students Union Nehu Unit uba Riches Malngyang habaya keren bat kilat pathai khubor menta kasngi ke khat wai tere uyayong arajar arpulai hadin ke jingya kendo yo Vice Chancellor ke School ba Nehu Prabha Shankar Shukla ulaong baka jing tep kam di ki breu hapo kani ke school ba kade ka kam ka bala sa teng kuma shipos nem AA namar la da pet ye ke jing don jong ki pos ki bathli ha ka kam professor assistant professor ki don hado shispa khandai pu pratli ki baka school ba kam pat la ban pendep badula ongru baka jing ye kendo ya UVC jong ka school ba menta ka sngi kalong ban penkloi no ban tep ya ki kam ki bathli bat ki bala sa teng da ki snem Nakaliang jong kaseng kala ongru balada amla aban tep kloi ki kam ki balaj kala aban bu jing ai ki research scholar ni ki nongwat benya namar lada na ki shispa khnai pu prandli ki kam ki balaj ka school ba kam pala aban tep kan longru ka jingdu nong ki khna ki bathmu ban pendep ki jingwat benya ki baladon parat khat ars pa ngut ki bamla aban rung hapo ka ni ka school ba kaseng kala kinturu yo Vice Chancellor ban pendep shwa ya ka jingthep ya ki kam ki ba ha ka thup group A bat ka jingkular na kalyang jong Vice Chancellor kalong ba ya ka kam anle ha ubnai jilleu ha ka ba kumba hanyo pho na ki sispa ka jing pendap ya ki form na ka benta gini ki kam kala ya shakhman para ka jo ka por ka seng kala mahamru balada amla ban pendep ha ka por bala bu kum ka seng kan shim ni ki bai pat ki lat ki lenti ki ba Nagabenta ban penbor ki bor badai pet ban tap ki kam ki bathli hapo kani ka school ba Nagaliang do ki su na hujet abidai bat ka jing tap ki kam ki balai hapo ke university kumbang tip ki do menta namar ba kani ka recruitment process ka bala sa teng la mas post nam ni ka bang pala pendap namar la dani pet ina ka post professor di don hadu kumba kan di post professor ki post assistant professor associate professor kita duduk sispa kena berpatli ki vacancy ke university ke pala pendap te ki kenduk jong seng mantang sni tolong ba kumno ya ka bangin pen sekoloi no na keleng university ki sekoloi ni jingtap ya pendap ini ki post ki bala sateng bat kawai ka ba penlong ini ya ka bangin pressure ni ka university UVC nomor bakalai kolong ba lada mnak pendap pendap ikini di post di balai ka jingkung nong ka bakrau kam tam ide ide bat ki research scholar nama lada sispa khle krangut kini ngi kai ki ba kan university kam la pendap te ka jingdu kolong hadu ka bakat aspa ngut ki kena ki bade ki research scholar ki namla ba rung po university te kini jingdu nong ka bakrau hi ka de kong ki sama pule jo kane ka chai bebe ko jongi buat ka ba ar pat ka ba ni keren buat UVC kolong habis bentuk untuk keluar ini grup A post, ini statutory post, kibar university kedon, kibar kimlak bentuk haduk mentaruh. Kerana kalian UVC yang pengikran mulai assurance, uang bala penuh hau benai Jun berwan, kebanyakan 4% ni gini ki skini kane kecintab, ya gini ki tendap ini ki form, kalau tendap ini ki vacancy, kenong kibar dep, bat aku cu opor uai assurance ini, bah ulu benai upan by kini grup A post pendap no dan nakaliang jungi di laong UVC bang kimi inti bakane keren junguru kandai om tang kan jupula rektin kandai lada kamla ban ulong nakaliang jong aseng sim pai senjang badake mapendikina by ini ki post on pendap no mentap hau jong benai ban snem menu benai ba la dep benai jun ki gajing slam kalong ba kini ki VC ki barem na duk mencua adu ki snem ki balale kalong gabaya kabakim pendap ya kamaram go jongki ya kabakin khot ini penmi iki advertisement hoi la penmi na kaliang department ke penmi ne advertisement le na kaliang jong VC pat ati por sum la khot ane pendap no ini ka selection process de kani ka penlong university bakat si sateng sa tekan ang mi kisnem ngi begini ki post kinang bun haduk mentai ki datang hapo silong kampus kita kumbasis pak na patli post ki bede post na kai ki ba ala sulait kumto te nakaliang jungi ong ya ke ka ba kini ki VC ki beladap kim simla men pendap ning kim inti unu VC wa mentau de pendap ya kani kajing thli chu kani ki post chu kani kai po te school ba ne ho pi ki dangi batai ni ki bun thli department no amar haman la ke department kadon be ka soti chu faculty member kani jiwam dan jiwam biang ka kai te langi ken ye ne ka compose kani silong compose borok kawai ka de sis pak ne patali betul grup A kita like kawai ni post post lah dari post jong financial officer post registrar
kini di statutory post kan tiba ada pendap harus mentangi iba la shu I in charge bet ki profesor ki beden ngapo ke universiti ke jomni te ke jembu ini in charge tu ki profesor kawara jin tu ko e ko kom terekam universiti nama boleh begini profesor ki hajo ko ki habikai hajo ko ki hapan akum kita statutory officer te kawara jin ko am tangi jo ke terekam universiti hinde hajo ko kawara apa yang jin ko habide ki kai ki ya ki kena nama ki hapan sekri akan ra hajo ko